khona ushoni engabhisi nolahle nina niyazi noma kungathiwa nizingane iphila kube ngathi nibadala kodwa ningalulahle lo shoni anothi mase ni ready senifisa ukuganwa kahle ukuthi niyabona amen bese nenza kanje akukhathaleleki ukuthi ubaba usaphila noma umama usaphila umalume noma ubabani yabona lesikhathi usuyimisela ukuthi cha nanga umakoti yomlanda ngakusasa yes ngayizolo akube khona enikwenzayo ekhaya akube khona ini enikwenzayo ekhaya okwandulela lo msebenzi wakusasa uma ulenza ukhanjani ulenza ukhanjani uma ungagayi ubeka ikhandlela wenza ukudla kwakuphi kwasemsamo nina bakwabani ngisho malokushini lento bebengayenza ngisho ama-dining room ekhoneni lapha yana fanele ngihlale ngisho ukudla kwasemsamo isimalo yini isimalo seyibani sani seyibani amaswiti amakhandlela ngiyabona sebenzisa mhlophe ke mina abanye basebenzisa imbalabala akunankinga lokho mawusenza ukusebenzisa inkukhu mina ngithanda inyama ukushisa inyama kanjalo beke lapha nobhatata kanjani benemali ozoyibeka ukuthi ngiyacela abanikazi baleli ikhaya nabakubani ngicela ke nibembatha abakhonga bazophuma kusasa beyongicelela isihlobo esinjani esihle ingane yakwabani ngicela ukuthi ke lesikhathi beyoyicela inkinga zayo nezinto zonke edlule kuzo namabhada kuba ngithi yabona lesikhathi bamukela amalobolo bese uyawacaza ngithi yabona chaza ukuthi lezi inkomo lezi bayibize kanjani nazi ke inkomo abayifunile ngicela nina noma ningabona okusithekile singakuboni thina nibone ngathi lezi inkomo azimfanele noma yiningi bekufanele kube khona ezingaphumi ngicela nisale senivuma ukuthi ezokwazi ukuba isihlobo esihle mina ngiyabona isihlobo esihle mhlambe nina ningabona ukuthi kuye kunezici ezithize okanye kukhona okuthize nina enikubona kungafanele ukuthi ezela iqala angazi mina ngithole sengicela nina nivumeke nje ngani nenhliziyo yami ngoba ngiyamthanda ngicela zoba umakoti omuhle wenu nakhe nginipha kona thatha lo mnikelo ubekela uthi ngalomnikelo ngicela ukuthenga ke iqalekiso nezifungo phezulu kwekhanda lakhe phezukani kwekhanda lakhe ukuthi noma yeqalekisa kanjani noma kwakuneyinkinga ezinjani kubo noma kuthiwa inebhadi enjani ngicela konke kusale kubo ethi lesikhathi esezozala ekhaya akushiye konke kubo okuzokwenza ukuthi la ekhaya ngahlali kahle ngithi yabona ngithenga lokho ngalomnikelo awuhambi ke lomnikelo sala la ekhaya bese mabefika ekuseni ungena nabo lapho kade kunaloku kumaya lokho ngithi yabona o drink lapha amanzi nakho konke sebezophumela ku sebezophumela la msa nabake abagongwe nangu engikhongela ngenza kanjani nani wangikhongela uma wendo waseswazini iminyaka eminingi eyadlula waqala kuphi emsamo waphumela kuphi emsamo angithi yabona wenzani ke lapho ngiyacela ke ukuthi njengoba sebephuma njengoba sebenzani sebephuma ngicela thonga la ekhaya abala ekhaya kodwa ngibahlukanisa ngebo insizwa kaMdlolo le insizwa kabani le insizwa kaManyathi le yana ngithi yabona bahamba namakhehla kwabani ngisho amakhehleni kodwa njengoba behamba ke baba kwabani abakumzilikazi bakwabani ngoba ngeke sebenza ibongo zabo lapha na bathunywa bakabani shuthi bephuma bawubani la ekhaya bawumpofu wena oyolotsholela akuphume emlonyeni wakho kubo ukuthi ngicela abafowethu ningangidumazi ningangijabhisi angineza nenze kube kuhle bafowethu kungasoleki wenzela ukuthi bangafiki lapha abadlalela emidlalo yokuthi ubanikeze inkomo ezu10 bese kubuye intathu ngoba bona bazojabulela ukuthi benze njani babehlisile bayamlulaza kunokuthi zehle fanele zibe njani zikhuphuke ngoba isikhathi belokhu bezehlisa kubala ukuthi hayi unjani awu besingabonanga kanti indlebe yakhe yasikeka la hawu sizwile kuthiwa akafundile yonke sebemqedile nezalukwazi ziyalulazela kunokuthi zehle kufanele zibe njani inkomo zikhuphuke sekezwakala ukuthi mthini inkomo kuphela ekuthiwa lapha niyaphula makutholakala ukuthi unjani akasaphelela isekho inkomo kanina 2 bese kutholakala mhlambe ukuthi ubeseke wazalela makwenzela angisho ukuthi kuzoba njalo bese kuthiwa hayi ubeseke wazalela enye indoda ke mhlamba ethi yabona bese kuthiwa angazi kodwa ngifuna ukungena kulo kakhulu ngifuna ukukhuluma ngale yodwa ngifuna ukungena kokuthi
nginilungiselela ngoba ngiyabona sekusondela anti niyabona ngifuna nikhule kahle angithi uyabona once laphuma lezi inkomo sekwenza kwaba sekwenza kwaba lezi inkomo mayiphuma ekhaya mayike zaphuma sekwenza kwaba sekwenza la ngiyalobola uthi benazi molobola eduzane kwendawo make kwenzeka ziphume esibayeni lezi inkomo bese kubonakala emva kweviki mayilahlekile lezi inkomo zibonakala seyisesangweni ezimbili akuvumelekile uyithathe uyifake esibayeni saleka bayifa akumelanga singene esibayeni zizolibulala ziliqede ikhaya ngoba sezabikwa zaphuma fana ngaleso sikhathi senzeni tshela labana zilandwe zingaphandle ungayifaki esibayeni ngoba wanza ngena esibayeni sekuthiwa inkomo zibuyele kuphi esakeni uyafaka uphelele umzi kuningi enganifundisa khona hayi ngoba ngiyisazi ngithi ngilala lapha edokodweni sengivuka nayo lento bengilele lapha ngivuka nemini kuningi ngithi ngilala ngivuke ngayo amen ubani lo ngisinda